ki tēnei mihi atu, ana ko tāku, kei te kōrero e hau mō te wā paho atu i te tekau, ki te paupautana o te rā. Ana ko te kaupapa kōrero, ko te moana me te nahere. Ko te wawata ki a taia wetahi kaupapa, whenā rā, i te mātai mai i te kamupene e kia nei ko multi-client, kei te whai tēnaka nei nā kamupene i tetahi raihana mā rātei e whai i nā ahuarana o te papa moana mai i a ahipara kia taranaki ki te tono o taranaki te tono o te moana e tata ana ki a taranaki. Ana reira ko te mā ko tēnā tetahi o nā kaupapa e nei nā e au hei te kaukaraka atu i te kaukaraka ki te pauputana o te rā i tēnei rā tēnā koutou katoa e ko kea hau ki te mihi atu ki a koutou.